kuri uyu wa 27 ukwezi ni ukwa gatatu umwaka n'ibihumbi 2025. Mu minsi ishize rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakunze kumvikana avuga ko hari intambara iri gutumba hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Akavuga ko u Rwanda rushaka guhungabanya umutekano w'u Burundi nubwo nta bimenyetso abitangira, ndetse u Rwanda rukemeza ko hamaze iminsi hari ibiganiro bigamije kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Mu kiganiro aherutse kugirana na BBC, uyu mukuru w'igihugu rero yavuze ko afite amakuru yizeye agaragaza ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi rubinyujije mu mutwe wa Tabara usanzwe ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Evariste Ndayishimiye cyangwa se Sebarundi nk'uko basanzwe bamwita, yagize ati turabizi ko u Rwanda ruri kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rubicishije mu mutwe wa Tabara, ariko twebwe tubabwire ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali sikuri duciye mu Kirundo. Si ubwa mbere kandi Perezida Ndayishimiye yaravuze ku bijyanye n'intambara hagati y'ibihugu byombi, kuko ubwo yari mu rusengero rwa Vision de Jesus Christ yashinjije u Rwanda guteza akarere kose ibibazo. Agize ati erega ibyo baruta ngo baratera u Burundi n'ibisazi, njye mbyumva nk'ibisanzwe. Numvise bavuga ngo urumva ingabo z'u Rwanda zirakomeye. Iyo muba muzi nanjye ingabo mfite, iyo baba bazi ingabo mfite bazimenye bate bataganira n'Imana ngo ibereke u Burundi bufite ingabo iziboneka ndetse n'izitaboneka? Muri make u Burundi burarinzwe. Ikidashidikanywaho nuko ingabo z'u Burundi zifatanyije na leta ya Kongo n'umutwe wa FDLR kwica abatutsi bo muri Kongo bazizwa ubwoko bwabo. Umurongo w'u Rwanda kandi ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR urazwi neza, ari nayo mpamvu bigoye kwiyumvisha impamvu hari ibihugu bishobora gushyigikira uwo mutwe wamaze gutangaza ko wifuza gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse ukanakomeza umugambi wo gushyira mu bikorwa jenoside. Icyakora nubwo Ububiligi bwahisemo kwifatanya n'uwo mutwe, mu minsi ishize humvikanye inkuru y'ibiganiro ku mpande zombi bigamije gushakira hamwe umuti w'ikibazo kiri hagati y'ibi bihugu. Iby'ibi biganiro byari binaherutse kugarukwaho na Perezida w'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, wavuze ko hari icyizere cy'uko umubano wazahuka. Abarundi n'Abanyarwanda icyo bagomba kumenya nuko turi bamwe. Yongeyeho ati kandi Abarundi bakometse ku Banyarwanda. Iriya ngoma y'u Burundi Intare Rushatsi yari umwana w'umwami wo mu Rwanda. Ubundi abantu bavuga Rwanda Urundi, ariko ubucuritse ugahera ku Burundi bivuze ngo Urundi Rwanda. Ni bene wacu bavuga Rwanda Urundi kugira ngo bayobye uburari abantu batamenya icyo bishatse kuvuga, ariko ru mu Burundi ni u Rwanda. Baba bashatse kuvuga ati bariya ni bene wacu, ntabwo dushobora kurwana. Byarabaye ko twarwanaga ntawatsindaga, icyo twahakuraga ni ishyano gusa. Uyu umunyamategeko twaganirije rero ariwe Gatete. Uyu umunyamategeko kandi ashimangira ko mu ntambara yabereye mu Kirundo hagati y'impande zombi nta ruhande na rumwe rwigeze ruyungukiramo, uko bose batakaje abantu benshi. Ati bashobora kudutera tukirwanaho,
ariko ntabwo twakikora mu nda bariya ni bene wacu. Ingoma y'u Burundi yavuye mu Rwanda, byarabaye kurwana. Abanyarwanda n'abarundi bahoraga barwana pe. Rimwe ahantu bita Ikirundo abantu bararwanye, haba ikirundo cy'abantu, ntabwo ari abanyarwanda bari biciwe, nta nubwo ari abarundi bari bombi. Ni imirwano itagira utsinda, ni bene umugabo umwe baba barwana. Gatete kandi avuga ko ibihugu byombi bigomba kubana neza, ati twe tuzi amateka, dufite inshingano zo kubibitsa. Amaherezo tugomba kubana neza kuko turi abantu bamwe. Abanyarwanda n'abarundi ntabwo intambara nshobora kuyishyigikira na rimwe. Iyi ni impuguke mu bijyanye n'amategeko kandi akaba n'impuguke mu mubano w'ibihugu bya Afurika. Niwe twaganiriye watugezagaho ibi ngibi uko abibona mu mbonize nk'umuntu uzobereye ibintu bya politiki muri ibi biyaga bigari. Wowe utarakanda subscribe rero twagushishikariza gukanda subscribe kuri channel y'abasirimu, nawe ukajya mu muryango mugari w'abasirimu. Ciao, amahoro y'Imana akomeza abane namwe.